Na. So, ga-play na. Miga, wala ni daghan mo pa ate. Wala. Kani kakinahanglan o gagawin. Ga-play na ni. Uy, video na na. Yati. Okay, so mauna to ang introduction. Hi guys! So dami ron sa Nersa! Dami ron sa Nersa! Dami ron sa Nersa Camera Racer! Ayun! Kalma, lagi may na rin o, pero... Pero, yeah! You serious? That's the way I like it. That's the way I like it. Masulti bay, dugay lagi kay bay. Saan mo masulti doon? Dugay kay ang price. Grabe.
Lapan lang na niya doon, lapan! Lapan lang yun doon! Doon, kanatsi doon, lapan lang yun doon! Hi guys, so nakapuro na rin. I'm a friend. Bye, kumusta bye? Vlog takeover some na des, yo, motherfuckers! Kaya guys, nakapuro na rin eh. Pagkila sa kanya ko mga batchmates ba yun? Tama namin. Pero bilip kayo ito sa camera ni Bay. Like, low light, tulong kayo din ron. Guys, tulong kayo din ron guys. Pero klaro kayo. Like, mangita aming uyab. Mangita aming mga uyab. Hoy, yawa! Ikaw ba din na yawa? Guys, so namin on the race. Bay! Morning, katupat-tupat yan nga ako kung kulutaho niyo. Okay. Bay! Wala pa ko detail anong videography pero patulong na ko dara. Bay G7X Mark II ne. Muni uyab ni Paul. Pero alam ko motel. Ay, mo talaga na live ba? Subok na ko. Video ko. Hi guys, so guys, Oh my God! Like what the fuck? Bakyo man ito. Oh, happy kayo kung ano na may picture ni So Wonderful. Sikat na kayo. It's a reunion! Guys! It's a Pero, sana. Kalma lagi mi diri no, pero nakita na kami diri mga kapot na sila. May lain na magulok, mga kuha na magulok. Hi guys, so Just to make sure, her name is Abigail. kalma lang kita do, pero nako na diri. Nauman na pa music sa Cafe Racer, mga party na music, pero naaring ako nila na Kai! Bay, mag-inom ka ba? Mag-inom ka ba? So, ganyan na may kasaysayaw, pero karoon na sila nagkaila. Uy, ganahan pa kung inom ba? Ano ka gana mo inom? Inom ka? Ano ka gana mo inom? I want to forget things. Ano ka mag-inom? Balin. Asa man? Tiki. Ask baby boy. I want to enjoy the night. I did not enjoy. I enjoyed the night 50%. Pero ganahan pa kung enjoy 100%. Vlog or vlog? Paano siya guys? I-pronounce na siya vlog. Why? Ano vlog? Wala dyan ko nakita nga YouTuber nga naingon nga vlog. Ang vlog, ganag mga vilat. Naman siya yung relasyon nga mag-vlog mo duwa. Asa ba eh? Ako may gargano ba? Hala! Inom na po! That's right! Paul, how's it like to be like an artista? Ha? Well guys, kanang dili pa mag-artista pero na-feel na ako ang stardom. Paul! Apil na kag-Star Magic sunod. Actually, ni-email ang Star Magic ako na can you be one of the special guests para mag-vlog? Sabi, atong outfit.
want to thank my sponsors. I want to thank my sponsors, Nike for my footwear. Short, okay for my short. Okay. Sweatshirt, okay for my sweatshirt. Cebu street vendor sa akong eyewear. And my face for my parents. Thank you so much. Bye! This is Paul Nicolas and I am saying, God bless. God bless and Bilang. continue doing vlog. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game.